Ia ngam sempoi berkat bahkan dan yang ada mentaka election. Wat ada dan ka media speculation. Pakui yang lembaga generate dan penwandur lembaga different of AI dan tempat nama MPP yang itu kimde kiba dan lupa ada jenisnya. Nai itu they had a live portrait. It was on the 30th of March I received a phone call from an unknown number calling me saying this is Conrad Kesama. It was very surprising. When the Chief Minister is calling me, I just said, "Good afternoon, sir." Then he hinted to the purpose of his calling. And I said, now I'm in hospital, I cannot meet you anywhere. Then I got to go one complaint no you ba restaurant, you don't hear me but now. He had to go ba restaurant Ukraine from you don't hear me. But nabi tu bagi fikum perlakuan, you don't come here. Jangan kumno pindah kami apa ngangan pencian yang surga. Man orang surga lekno ayat ini lekno ayat katai. Kumno pindah kami ni don't kami ni. Yang mentang dan stok sibuk jenis kita supply lagi na, but masyai kasi menit. Lesi, amar lama banwan, bandel sino sino, la bantha ini tim joki sejie jalan. Ada por new betul menit. They had a por new betul menit. Iwan sihye yang berkat selalu berumur kiman tenrai kinawan imat kumba khatra de alkhawat baro ki district president ki secretary jauti district units ba tungjuro nagli ka state level na po kijiran do iba hamlet doling ba iba HM champion to ti ong nga tepat nga bang nile naga NPP Nagabunta ketika MP by election. Ketika new item hata agenda yang jadi juga. Bangun nilai MP, but naka MPP ke belum ruling party jom ke government. Long itu kini tina hapan terkat ngasu belum ni ke diwanjung ki handai namla man ai kara di kepat tinga ban terkat ban ai ni ke dikentet kamploi long nada ploi kat no kat no lakum no sas ni industri ngadam kam ban thoban no ban analyze but hai kita sas ni industri pedeng di to kumye hapan de separiong dan jika ada pengisong masa mentang hapan de laupatin Ini email benekindo iki pagna iki jona anta benekindo iki kali jona di perlok di kata kalau ke jinja bagian bangla perkat nil jenne wasili kala bangat diam yang kini ke di tempat ke di terua jaga pati bandung jaga pati bandung official candidate jom ke MPP Nagabunta ketika MP by election.